Gåan det. Hetta bara en överkommande setningur för att visa hos rötten det var. Røy teksten og trust av knotten nianfyrir fyrir at gjera nutja ljófílu. Hei tid av kjallstøvene. Hvordan vekkri i fyrjon i det? Her i Danmark var øysande regn og jar, men i det betre. Jeg kunne hugsa meg at finne en ordelig gaua telt og tal og gjørda til utkjipes nuslo i fyrjon. Vånande gjerst til veruleik i øyna for kjøtt. Fæt halda tid, jeg var hetta nå vel til at nøyta.